urazi ko ndaguheruka umwana sinari niyumvisha yuko ushobora kuba warahindutse umugangi nk'uko n'imbitama ibana fresheri ngira mu gihe inkoko numva ngo iyo hanze mwirira inkoko gusa reka izo ni inkuru oya ntabirenze hanze uko ari ni hanze iwanyu haba ari iwanyu n'abakobwa babaraje dufise abakobwa beza nimba ari ikintu bakungura mu Burundi Abarundi ni beza mu Burundi dufise abakobwa beza biriya hanze umwe bari mu byiwe undi ari mu byiwe sister ico mura coco wewe ndabona urajabuka umujabukanye muga uzaba umujana hanze oya ni inkuru tu ni inkuru zino kuva kera nkiri umwana koje twatera inkuru tukajatura nkuko nyene nta birenze mu bisanzwe hano kuri kano kabare aka kabare kanje kitwa kugatumba bahita ku gatumba harenda rumenga ni ikiyaga marahacapye aho abana bakinira maje y'abana hama ni byiza ko dufise service nziza tutigeza no kuzana abakobwa bakiye kandi bazi kwitaho abakiriya kandi abakobwa namwibwe nk'abakiriya muraba mukumva muranezerewe ubaze gato ugiye utanibwiye n'akazi navure magende umushyitsi mw'iki gihugu ariko ndabona umenga aka kabari ka Abel vraiment ndabona umenga karimo abana beza yego byose birahari bakwita Rinda yego okay murakoze sawa Mungu igihugu cy'Uburundi vraiment kirimo abakobwa beza cyane rwose nubona kaje duha umwanya tuyage nze kurabase kuko mu mwanya turayi twishimisha rega bugi iminsi n'imyinshi nanjye nawe iyo hanze reka n'abazungu batukura gusa ibyo ni iby'iwanyu urazi yuko nka bosi zishobora kubyinjiramo urumva yohava abona nabi abakozi batinya ababosi babo ariko mubwiye ati mwakire neza mufate neza n'umushyitsi uvuye hanze aragerageza nawe arabona kumera ega nawe urabibona ntabana reka ndamuhamagare hanze azi allo Carene ingo ngaha muri salle uzuzanye logiste kugira umpe raporo y'ejo uko akazi kagenze ndabe ko biriko biragenda okay sawa karibu mwicara shaka umpe raporo y'ejo uko akazi k'ejo kagenze ndabona ejo mu mwana ngwa makazi ya mustay 50 ya primus 50 kandi ndabona bo baraguze ariko urabona yuko umenga ibintu bitangiye gusubira inyuma ntizaheze urazi ko hano mu kabari wacu ku gatumba ikituranga no gufata abakiriya neza rero ndabona yuko umengo ntibikiri neza cyane muhindure abakozi bakoreshe ubabwire bahindure bakora akazi neza hama uyu rinde ndabona yanditse ko abantu ahamadeni benshi ntibariha ibi byo dusubiza inyuma umubwire abishuze barihe okay Leveriye okay yararishe warariha neza mugabo ibintu by'ideni mu bigabanya sibyo okay sawa ndabona ari sawa cyo mugenda murabe ibyo murangura by'uno munsi mwongereze zijya nzoga zihari mwongereze ko n'izindi kugira abakiriya ntagire ikintu kimwe babura hamikindi bo reka ngende kurabarinda mvugane nawe kuri aya madeni aguma atanga batariha yajya no kuyishyuza nta kibazo hama oya guma wicaye uraganize uyu n'umushitsi avuye hanze umuganirize umubwire ibyo dukora muri kano kabare umubwire byose kandi umwisanzure ko nta nakimwe ariko n'akazi abafisi rego n'akazi kenshi ufise hariya ni ugukontora gusa bosi byaguhaye reka bibaza mbegere nta nakimwe makrisi gabanya amasoni bakobwa barundi kazi mbeza vraiment ariko no Kirisi ntugire ikibazo aho ubona na bosi wawe aranyubaha wewe mw'iminsi ndavye nturi kuritwara neza
naravye mu gitabo sanga uratanga amadeni menshi ufise ibintu by'ibigabo uha amadeni nibirihe kandi amahera menshi bari amanyama inkoko ibiki none ntona ko ushobora kumpombya akabari kanje kakugara je junior uyu mutayi boss akoresha no wanje seriye ushaka kumubwira eyo Amerika twebwe turavise buri kimwe gusa turi migambi turangura ngaha mu gihugu ariko umwanya n'umwanya hamwe Imana yo kuntiza kumengo urafise ubwoba Carene ivyo bintu bihebe ugiye uzi ngo nivyo byonyine bizoguhombya uriko ubabazwa n'amadeni mugumenye hari umunsi nzoshira kumugaragara ivyajewe nawe oya atasiyo urabizi yuko narakuzanye ngaha ndakubwira uhore kandi urazi ko namana nagufashije ndaguhabura ikintu cyose nacumburana rijya nibanga sinzi genda ryumva hanze ibanga rizoteba rinanira kubika ariko ivyo nivyo tuma umpombereza akabari wewe usigaye witwara nkaho umenga akabari naki wawe witwara uko ushaka nyene birananca ego uko biri kose ndi boss nasi ndi boss wa nzokora ico ushaka guhinda seriye aya mahera ndayabona aya namayero aya nayo ayasigaye no aya namwe no muri cya gihugu Yesu yahijya ahurimo n'ingorane arakaze fata amahera hamwe Yesu yavukiye niho bakoresha amahera icyo ndakubwira ni iki none Carene nkunda nguhindurira ubuzima twigire kwibera Amerika gusa ndafise ibikorwa byinshi ngaha ariko nkimara kubiheza twigira Amerika none nyote wanzendeke kunywa sho nzendeke ivyo bigabo warabonye ngo ideni ngo rinda ngo yahaye ngo iki kigabo ni je ndabiki nabato bibanje baje bararya hari bindi Abeli ndumva ndakomere ivyo vyose rero no kwitwaza bya bintu none ni wanyite basi tuvugane gato ndorumenga watinya amaso ya boss tuvugane gato basi sibyo turaba twigire hano kurande gato umva reka nubundi nabibona akagafana rero na aka boss gasigara hari imenya
kwitegura neza akagenda akajya ku ishuri. Nisubire kuba niryamiye data. Zamu siwe yagiye mukakara. Uya wazindutse ijoro nawe agiye kuvumba yavumba hari. Yapfuye. Usanga ameze kunyene. Uko nyene. Raba. Wasanga yanapfuye. Nzanira amazi. Nzanira amazi tumusuke karige yohimbuka. Mana. Imana dufashe umuntu wabandi se kwazabivuga ngo Sheri akira. Nyarutse gerageze turabe. Imana ishimwe ahubwo urakize n'ukuri. Ese umwuka uzavuga ngo ikimuka byarana. Tuza turi kumwe. None shira ubwenge kubwiye. Uri kuko byagenze gute? Abashi. Nabonye. Bisigura yuko umwana wanjye ataguciye hagiye ku ishuri. Anje nta uri mu. Anje nta uri mu. Ingana narinzi yuko umwana wanjye yagiye ku ishuri. None baraye bamuhitanye nyine. Ibyo uri kurivugisha ntabwo byemera. Urumva ibyo uri kuvugisha ntabwo byemera. Abo bagizi ba nabi niwe wabazanye hano. Iyo migambi mwapanze umwana wanjye. Biragenda neza ihangane. Ihangane telefone ipolisi. Anje mwana wanjye. Usamukajya uzamukura. Mukozi uri umwana mubi. Nyatse mushakira umwana nyatse.
telefone igipolisi twumve. Yo. Allô? Oui, ni chef de poste ku gipolisi. Je nitwa Abel NDUWAYO aho mu Carene. Nagize ingorane abagizi bane baduteye. Umuzamu wamoshatse kumwica n'umwana bamwe. Muze mumfashe. Ngaha nyene aha kukibarabara kumwisha. Sawa. Nawe kwa telefone. Allô? Anko, twagize ingorane muhira. Abagizi bane baduteye, umuzamu baboshe bakubise, umwana ntawo tubona ntituzi byabaye. Ngo dutabare, dufashe n'abakora n'igipolisi gira kizi. Sawa. Sawa. Oya nibatumvira turondera. Haguruka nacu birahera. Haguruka birahera. Birahera. Not the boss mugiye guhora. Asiteri mu bemba cyane gire. None se muzi guhora. Ubico nacu. Umwana mudusiga mu Ubico
Yes, hello. Ça va? Oui. Oui, t'es jaune. Ah, ni bon. Nizere kumeze neza. Jemeze neza nawe. Nanje ndameze neza. Hewe, ariko mbabarire. Ndagukunda. Oh, it's okay. Nangorane. Hari akantu nashaka kukwisabira. Oh, mbwira nta kibazo. Wanyemerera ukama kanya ejo tukazoba turi kumwe twicaranye. Hari akantu nashaka kukubwira. Are you sure? I love you, Bella. Wow. Ugira ijoro ryiza, Bella. Ndishimye. Takuta kunza papa na mama. Cheko matangoniye. Tati. Ntundakaze. Naba papa wanda mugukumbuze urabubona mukaje urapfa wabonye peti itaba ngira ndamu rongeka madame wawe masaha 10 canke isaha imwe ihitiremo ikikorohera bitarebye umwana arapfa umugore aze wenyine Okay, nguhaye amasaha 2 kwizera kuri 15 makubone bitarebye umwana arapfa wabonye mubwire ko mukumbuye cyane ndakwice bayi ntabyije ati wabonye so niwirize ndagukata iwanjye ntabishinata nabakora babera injira haruguru aberi cyangwa tuyo gacupa uzigatanga mu rugo ho reka n'ibyo by'amacupa karibu ngaho wicare tuvugane karibu ngaho utaramiye mu rugo ikiva muracumba nawe se kwicarira hamwe n'abagabo ibibazo bitera bibasubikira neze bite uriko urazana ibibazo by'inzoga hari ibindi bibazo bikomeye nta mwanya w'inzoga ugihari none ikibazo cya banki wambwiye kubisa akadeni ka banki cyaha amadeni mfisi ya banki nabona hari muri mundo sivyo bya banki urimo aha naragize ikibazo gikomeye ngamugira ibibazo naratiwe n'abagizi bana oya umuzamu barakubita baraboha basigara intebe umwana wanje anje baratwara abagizi bana no ushatse kuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi oya nta kibe cyo hashika abagizi bana nabirige ntibarahera nukuguma babagwanya bagumeko kuko baracuzuye gabanya joking uje gukina film imbere yanje batwara umwana bibaye byendiro byo muri Iran n'imbari abagizi banabi je narashoboye gutelefona police ndabwira ikazo cabaye baramamagara baraza ngaha bararaba buri kintu cyose yuko bagira babikurikirane hama barabeyo bizoherera ariko ikibazo cabaye risiki ibyo byehe bya telefone bambwiye yuko umwana bamufise basaba ibintu bitabaho munzo umugore kugira bamuntu aha bampaye imisi 2 bitarinze ku gatanu umugore wanje bari wagenda kandi agende wenyine yijanye atanundi muntu bari kumwe kugira aze gutura uwo mwana je basi gutuna jana nabera nanjye ndumva ko
ndanyiniriwe niko kwa mbere mwe n'ikibazo nkumva ko nanjye kirananiye birakomeye kugikosora ariko mabwire Abel iyi si urabizi iri amabanga menshi no kuvuga bisaba icyo kintu cyo kurungika umugore nikikuve mu mutwe ahubwo hitana ikipe ya polisi babanze bagenda ahantu bagoti kuko karungika umugore wawe bitya byihe biba byimariye imisi byarakakaye bishaka abadamu barafise no kumufata ku nguvu ico kintu nico ugaca usanga umugore agarutse bamwononye abaye nabi yangiritse iyo nama ni ndayemeye ibibazo nk'ibi byavutse mu muryango umugabo kugira ataza gupangika cyane yegera abandi bagabo agafata agacupa kugira asubize ubwenge ku murongo bitari ibyo wapi mugabo nje mukabari n'inzoga ugabanye stress ndi mu bibazo nk'ibyo umwana wanje bamutwara ndamukire ku muvyeyi ibyo sindabikora ahubwo reka tuzobikora duseregura intsinzi twatsinze tubonye ibyo byafashwe umwana twamuroza aho tuzoryoherwa ariko ubu ndumva umenga nava reka mbe ndinywere tuzi turamaze Cherekana isura n'inzi rero kuko buryo uramamagana umenga ndaparitse burya ndisindakabo mw'ijoro binabariye sindanakwerekeza ahubwo bisaba ejo tubishikirize polisi dupange plan yose kugira kwa gatanu tugende hangana n'ibibazo bigwira abagabo umugabo kandi komera ndakubona ndi hafi yawe baba bro sawa maze kubibona uvuze gute ni inkuru natera ambabarira meze gute rero nenda gukumbuye cyane iminsi myinshi sure cyane okay nanjye rero ngukumbuye ayandi makuru ku kantu none aka kantu kararyoha nako kararenze okay ariko umeze neza uraberewe sha kano kantu bakadoze neza mbabareye ibyo nabivugiye mu mutima aka gakurere rero naka kabre marine naka kajone birajaye basi kunberewe ngira uciye hose bakuma bagusifura usanga ari ubibonye wenyine gaje sinareka kubibona n'ibyo reka gukunda gusa nawe uraberewe mama rero kamwe nagomba kuganiriza kama junior la fois passée oya manze kwanze ntega amatwi la fois passée igihe twari turi kumwe nanezerewe rwose umutima wanje waranyuzwe wabaye umuhungu wa mbere mu buzima bwanje yanezereje ujya munsi wankoreye ikintu gikomeye mu buzima bwanje ntari bwigere mbona ku bandi bahungu hama ikindi kintu nasho nagenda kubwira urabizi ko wampropose naragutekereje ko ndakwiga ko ndakuraba mbona ko umuhungu ntashobora kugisha mu buzima bwanje okay hamabera urakoze cyane ko unyemereye ko umpaye umutima wawe kwa hiyo nanje nk'umuntu sinaje gusa niguteguriye impano ndakwereke ko uri w'agaciro mu buzima bwanjye impano yes ariko mbere ya byose ndanze ndagize amatsiko ndafunga amaso dukundana eko dufunga amaso aho ntabwo mbona oya funga neza okay Sheri, fungura amaso. Wow! Sheri. Wow! Sheri ndakunda cyane. Sawa. Kama nakiwanje. Nakiwawe n'ibini byawe. Wow! Shaba nkunda. Nabikubwiye kuva kera ko ndagukunda kandi sinzigera nja kure yawe n'umunsi warimo.
ndanezerewe cyane. urakoze cyane nakubiza iyo wishimye nanjye mba nishimye Ndaheba. nta kibazo ni ibyawe ururabe Gize amatsiko yo kuraba. raba ntarakebwe ibyawe raba Wow. Oh. ndakunda mbere ndakunda cyane icyo ni ukubwira ntuzigere ucubura na kimwe kibe ngihawe sawa Naje ndakwemere ko nzogukunda. sawa ndibaza iri shugwe ndaguhaye umunsi wose tuzaba turi kumwe twaba kumwe tutaba kumwe urirabye uzebuka ko ari ikimenyetso cy'urukundo dusezeraniye ngaha dushaka tuhite n'izina hano hantu kuko ni ubwa mbere numva ko nishimye kandi nishimiye uwo nkunda ko ambwiye ijambo ryiza nawe urakoze cyane Nje ndishimye. Urakoze. kubera iki we nakubaye undungikira umugore wawe uza kuzana n'abahungu bawe ubu ndi kumwe na madamu wawe nkwereke ko njye ntafite inata angalia ngira ndamwice nkwereke ko njyewe nta mifi inata iwanje ngira ndamwice ya bosi